Ćao drugari, odavno se nismo družili, snimam ovaj klip jer sam teo da podelim sa vama ovakvu jednu aplikaciju brutalnu. Svi imamo žene, ljubavnice, veštice i ostale ženske osobe koje su sa vama u životu. I niste se nikad složili, ajde šta ćemo da gledamo? Ma gledat ćemo, brate, gledajte sad ovo. Ukucate na Google, date NGHTS Movie S. Izvinite što ako pričam. Movie... ne. To je to. Date Night. I, na primjer, ti hoćeš da gledaš, ne znam da li ima srpski filmovi, ali ti hoćeš da gledaš, ne znam, Harry Potter i Sorcerer's Stone. A ona bi, gospođica, da želela da gleda, ono, naravno, seks i grad. Seks i... Sex tape. And city. I random on izabere ovde neke filmove koji vama, kao neku sredinicu, brate, koji bi se vama svideli filmovi, ono, kao, znaš. I to je to. Probajte, jebi ga, ne košta ništa, ali probajte. Ćao drugari.